Ia. O kei whai pētai mai noia O te tāma ulu wheke ka te au. O te lau mai ko haina e whai e la au ngā ka nau tolu mo te ngahi whaunga ko ia Mo nofo lewa, mo wha mo whakatahe ka ulu wheke ko e nā toko no noa ko e nā. Ngana os aka mo tole taimi ke whai mai mo tokanga mai ke si kakai ko ni na mo kai e nau pa ngā Ai kau floti ko e nā O te tāma ulu wheke ka te au. Ai loni tui noa o te tāmai kau eke mai ko haina e whai mai lau ngā ka koe Tali ke komresi, ke tok whetutake komresi ka te koe, ke alu koe a whai ho lau ngā pa mo toko tako na whai mai lau ngā ka te koe Pa ke te whema ulu wheke, ku ose ku ngā we ke ka ulu wheke, pa ku ose ku ngā we ke ka kai kona na ke whai lau ngā, pa mo tala mai koe na whanki I ungai mea ko ia Ku ose a honi, te uhoko le wawe ke family, pa te ale vai mo ui e ke po pula tai ka mo tolu Ai kau lipa an ko na pa me ka ulu feke ko na ka fraud money laundering ko na O te tamata ka o te mai ha complaint mo wo complaint ke komresi ke nga ke lava tau nga we o fai O te tama ulu feke ka te au mo wo fa mo toi ke to ga aho ke to fai lao na nga we ke ave mo tolu interview ke mo tal mo toto nu ka na tolu Okay, you all leave me alone. I've had enough of this. We ngā whai peke tai mahi no ia me kau mio I. Na whai whakataha ane po. Mole panga fitu nge au. He totonge security mo holo mo tataha ke hao whai rekoti e kau victimi mo kau lao ngā. Ai u pepa ke ane afi ia. E keke mo te hao mo to abuse iau. Mo te harass mai iau. He whaunga ko ni Ai ka ulu wheke ko na unau tā kamata mo. Koma mo tā mai kau he taimini. Kama na ki mo tā mai kau he ungahi wike mai koe. E wha live atu ko tāla te kakai kona na mo whai ko mo launga ko mo ngai kulupu. E ka ulu wheke koe na. O te tāmata kau Tau toksi o pe whare hopo, he taim te awe ko mo si mo tolu, mo taim e ui mai ko mo si ke alata tioni whatukala, pa mo kakai kone tā tolu kone na whai nau lau ngā ke mo tolu ke whare hopo. Tuke tai mahi no, mo wo lewa, mo wo kai e paanka kai. Mo ki holo tei, Mo te mamo mea lele fo ou. Mo te kumamo api taha. Ai api ke ua penima, Fu nima miliona koena, o ku whenga kakai piko whea fu nima miliona. Ai kulupu koene tahiwa, mo fu kakai ulu wheke e ono noa. Te tua tupe mo laita, he Facebook ke taaki atu pe mo tol, ke sio maha mo family, ke mo ulu nganga kona whai. Ke sio maha mo ngahi kakai ho mo siasi. Fu kau kakai ulu wheke kai paanga lotu loi. He whaunga he kaka, mo he whaunga he kai e paanga e kakai, he whaunga he kaka. Ko mo te holi mai ke ha. Ko mo ni ia, na mo whakatua system he whaunga kaka, ke vahe pe mo family pa nau tose paanga e kakai iwi a nau tolu. Ko whaunga totonu ia, hala. O te mo te lea mai ka au, pa o te mo te tā mai ka te au, Pa pa mo fe mamo lai tā ke remove me ku Facebook pa mo wha mo mea, o kumi loea, o ke net safe, o ke polisi. Whai mo whakahu au he ngai ahoni, Ka ulu wheke ko e nā mui kakai ko e nā. Whai mo launga, ke awe au he lao, o whakahu a tioni whatukala. Ke tau mau lewe mahi no mo totonu. Mo mai keni mei tonga, o whai ulu ngānko ni ko hai mo tolu. Ke mau kai e iwi a mau tolu mo mea. Mele hea. Te ke nope koe whare mahake au ko mate. Alu koe hei misea langa whale i wawau. Whai mo ke alu koe o langa whale i wawau mo fu container koe nas ave. Piane mafi leo. Alu koe a kai e mo tua ne si iwi koe na fu ni maafi ne hao launga kei ka koe ane po. Fu a mano ene hegulisi ho kai e paanga e kakai ko ya. Ko whea le fu toko whange au iau toe. Ko whea nima miliona kona kakai kona mo kai nau panga. Whakahela, whakapiko. Kike kai peke ili fia taka mo tolu. E ka ulu wheke koina. Pa mo i kakai kona o kei whai kona toi toi. O mo ira te mo ua peho mo mea kona whai. Ho mo hanga hold evidence.
Ho mo hanga hold ho mo ngai receipt. Ho mo hanga hold te ngai evidence na ton ke mai ke lao ke whaia ke nau ngawe. Te mo ua pe, ko ngā koe ha, ko ke mo lea ma mo ngutuki loto. Te mo ua lewa mo tole whaunga, ho mo oli paanga tai whakalau New Zealandi, pia te mo te mau pe e u evidence, mo ngai receipt, mo ngai mea koena, o mo kei puke koena, ho mo ki whanga ki tohi tapu. Ko ngā ko mo kei whe mau mo tole boni. Ko ngā ko mo kei tali mo toke ka ulu wheke koe ni, ke na wato mo refani. E ka tai mahino koe nana whai mai launga. O te mo te tohi mai ke private messenger, o tala mai ha te launga, pe ko lai taha ke uhanga posia ke ulisi koe ne tahiwa, e kulupe tahiwa, pe ulu wheke koe ne ononoa. O mo whanki lisi, mo whanki lai taha koe na, and throw it in the rubbish. He na keke mo mai ane po ke po poi ngā awe koe nuk whai, Don't waste my time anymore. Mo ka kai kona na nau puhi mai te nau mai ke whakataha. Loi ata. Toko taha tolu pena hau ke whakataha. Kau tonga koe na. Kau li paanga, mo kau ulu wheke kot kotoa koe na. Leave me alone, Leave me alone. Ui ngana whai ko hanga whakahu kat katoa kau li paanga koe na, mo kau ulu wheke ke komresi, Pa te kau atu mo au. Tau whakahu kat katoa tau tole lao ki loto, e futoko no afe koe ni, mo e futoko no noa ulu wheke koe ni, ke tau o nofe lao, ko ngau tau ilo, e mea ki tau whai, O tau si ilo pena ke tone tau li paanga, Pana tau si ilo pe sistemi koe ni, na ke iai whonga to tonu, Peko ha mea te tau whai lewa, Ko ha mea te tau whai e kau li paanga koe ni, na kau mai me kau launga koe ni, na whai meka te au, o mau wai futoko ono noa, pa mai futoko kulupe tahiwa, Mo wo leva lotu pe, keep going to church, hypocrites, cowards, keep going to church and keep praying, Keep praying. Keep praying. And I'll keep drinking my wine and be happy, You all are cowards, manipulator, and you all flawed through money laundering. $5 million. Okay? That's all. Whanau mai kau muli ko mo meak whai, Whanau mai mo kau utaki lotu ho mo ngai meak whai. Koia? Koe mahi no ia kau tonga? Okay. Leave me alone. I want to get over my life. Because na iai pek mo ia kuia te kei ke whao whai li paanga koe ni, Nau alpa ngā aue. Nau alpa kuke mea kai kok family. Nau tau i pek mami, Tau me whamoko puna, Oska mo tangutu mai mo tolu ia, ke ai ke mo tole ku mo ui, Koe na ku oskape mai ka kai ka te au, Koe na ku na os abuse iau, harass me. Koe ha, koe ngā koe ku mau e moni, koe whekumi ke totonu. These Tongans are cowards. Brought up system, through scam, through money laundering, through fraud, through pyramid scheme. Koia? Put me to jail. Mo aveo ki whalehopo pa mo aveo ki prisone. Mo aveo ki prisone ahoni pe. Mo mai mo whanki tohi kona mo lau mo whanki lawyer, mo whanki polisi, mo whanki mea kotoa pe, ke whakahu au ki prisone, ke whai mo tau o hopo ai pe kau ne mai moni. Okay? Ko kole whamole mola ke mau tolu. O te tama ulu wheke ka te au, o kumi e ne tonu hia, Go to the law. If you have a problem with me, he tuato mo lai tahe gu Facebook take it to NetSafe. Go find a lawyer. Put me in jail if you think I'm harassing you and bullying you. Koia? O te mo te ai ke te ita, O te mo te ai ke te ita. O te mo te ai ke te ita. Ko i ngā nau te whaiha ngā aue, o whakahukat katoa mo tole kauri pā ngā mo kakai ko ia, Pau saipe mo au ia, whakahu mo au, Whakahukat katoa tau tolu, ke tau o i ngā na tau whai whonga hala, he lao, Ko ia, ko mo meak whe mau, kakai li pā anga mo kakai ulu wheke, tau kat katoa peki loto, Iyo.
Awo katoa peki loto ke tau nofo pehe lao pa me ka ulu feke ko inina na o mai o whakotuu. O whakotua e sistemi loi. Whakotua e sistemi loi. Ko inga koe ha ke tau ngoto ahi ngai aho ko ini sistemi a piane tala mai one lady brought up a system. You register 5,000 and then she will pay you 500,000. And you know why she did that, eh? Ko hinga mea na e pomotia e piane e foi sistemi ko ina ko ha ko kumi kakai piane. Ko kumi kakai ke ngā ke manokia manako mai kakai ke nau mai na funima, eh? Vale kua ka paanga. Ko ai ke mau mai funima kilo ka me feia, eh? He na wato ni mafe. Hao totonge tangata eiki koe ni na ke kai whawhao ne paanga. O ke halu koe ia whaiteli haki moia ke toki ketu moia ane po o whai ene tala ene complaint. Eh? E si tamai mo si kui koe ni, eh? Alo whai e mea ko niko tamai mo whai. Mo kui.